Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Ku na vanhu vo tala lava nga ku soleni ka maendlelo ya xiyimbeleri tlhelo murhangeri wa vandla ra AADP Benny Mayengani the President le ka Nghowe. Hi ta tsundzuka leswaku hi siku ra vumune kwala ka n'hweti ya Nyenyenyani a ku ri na ntirho le ka Nghowe wa ku simekiwa ka rhavi ra vandla ra AADP, naswona xiyimbeleri Benny Mayengani the President hi nkarhi lowu va nga nyikiwa nkarhi leswaku va nyika mbulavulo va vulavule marito lama a ma twakala ingaku ma nga va ma ri na ku nyadza xiyimbeleri Mr Post, kambe hi ndlela yin'wanyana swi languteka ingaku va nyadza na vanhu lava a va ti eka ndhawu liyani. Hi mhaka Benny Mayengani the President va vule marito leswaku ri ku va vona va fikini eka Nghowe vanhu va hume hi xitalo ku ta eka ndhawu liyani hi mhaka ya ku va lava ku vona celebrity ya Mampela, hi mhaka ku vona ku vi vona celebrity kumbexana munhu wa ndhuma swinene loyi a nga kandziya eka Nghowe. Leswi a swi twakala ingaku marito lamawani ma nga va ma karhi ma tirhisiwa ku ta twisa ku vava eka xiyimbeleri Mr Post tanihiloko ku ri muakatiko wa ka Nghowe, naswona xiyimbeleri Mr Post na vona ku ri munhu wa ndhuma. Se loko Benny Mayengani the President va ku hi vona celebrity yo sungula ku kandziya eka Nghowe, swi languteki ingaku va nga va karhi va nyadza xiyimbeleri Mr Post. Kambe loko hi karhi hi kamba ka xibokisana xa ku tsalela eka xona mavonelo, vanhu vo tala va kombisa leswaku ri Benny Mayengani the President a fanele va nga swi endlisangi xiswona hi mhaka ya ku loko ho languta vanhu lava tilaya i vanhu lava faneleke va ya vhotela vandla ra AADP eka nhlawulo lowu nga ta va wu ri kona kwala ka lembe ra 2024. Se hi ndlela yin'wana xiyimbeleri Benny Mayengani the President a va fanekele va nga vulangi marito yo fana na ya lawa hi mhaka ya ku swi fika swi onha hala ka vandla. Tanihiloko karhi hi swi tiva leswaku ri a hi xihundla leswaku ri ku na beef exikarhi ka vakulukumba lavambirhi, Benny Mayengani the President na Mr Post. Leswi loko Benny Mayengani the President vo lava ku swi tirhisana loko va ri eka mintirho ya ku va va tigangisela nhlawulo swi nga fika ku swi va onhela. Tanihiloko karhi hi swi tiva leswaku ri sweswi vanhu ku languteliwe nhlawulo eka lembe ra 2024. Se xiyimbeleri Benny Mayengani the President eka nkarhi wa sweswiwani va fanekele va nga swi hlanganisi swilo leswimbirhi hi mhaka ya ku swi nga fika swi onha hi ku famba ka nkarhi, ngopfungopfu tanihiloko hi langutele nhlawulo lowu nga ta va kona. Se leswi hi swin'wana leswi hi nga fika hi swi tekela enhlokweni loko hi karhi hi hlaya mavonelo ya vanhu eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. Ingina xiyimbeleri Benny Mayengani the President na vona va nga swi tekela enhlokweni. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ya n'wina mi nga subscribe hi xandla ehenhla ka xin'wana xa nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Kuma ku hi ku navela ka mina ni ta navela ku na swihlangi leswi ya swi nghena mara ni ta swi xeweta loko se ni huma ku swi tlanga na swona swi ta vona celebrity, a swi tshama swi vona celebrity la tiko leri. Celebrity yo sungula ta ku tlangela ka Nghowe. Vai na celebrity, é uma fé. Celebrity